Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 17, versikulo 21. Binig aladingit kan senaay tilakaman ti maysa nga ama, aminamaag dagiti aramid ti anak na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Apa yan noodles la tinasang putak dito balay tatang? Awan mo't igatang ko iti naimas asidain tayo, Cesar. Ti kunam de. Sadot ka nga remedyo iti kanan tayo. Anya, Awan pa serbim nga ama. Tasan mo nga mo tiyak remedyo iti kanan dagit anak mo. Cesar, at damot igatang mo iti arak. Imbis ko mga igatang mo iti sida. Saan ka na sumungbat? Sige lakay. Danugak tarubam. Anya, Ala, yung kaumutang iti tersena iti naimas sa masida. Sadot ka laglakayan. Awan lang arudon ara-aramidam dito balay. rabiin anak ko. Nasip ngeten iti dalan. Jak kabaalan ti magna ita arabe ita awan pagsilaw ko. Nagadulakit din na sa At damat na tama-tama pagsila mo. Mapan kagad din! Tatang, kada ka di kwartam dita. Pangaramatam iti kwarta, lando. Mapanak agsugal Sa di na pa'y kumakit ipapanak. Ay, awan kwartak anak ko. Amuyumit nga ijay talon lati pagsapulak. Nuawanin pakigapasak, awan meten kwartak. Saan ko apat yun nga awan ti kwartam? Tanakita kita ngayon lakom di pagasawaan na pataw. Mutugit din nakasugal. Paduwag ti kwartam tatang. Ay, awanan dyan naglakwak iti pato. Taing gatang ko iti bagas tayo. Anya? Lando, anak. Anya nga tano agsapul ka langan iti panggadam. Saan kat aday talata nagsugsugal ti aramidam? Di nakman bagbagan tatang. Di mo tupay mabagbagan ni Manong Cesar abartak. Mala, naawanan dyan naglakaw mi ti pataw. Mangilako akmot nga rod iti alikaman dito balay. Tapno da pagsugal kaw. Anya? Anya ka magtantatang! Di mo pa'y amo nga isinop na giti usar mo. Minang, sangsangpet ko laan naggapoy jay talon. Damanong mo Cesar kan lando tinangiwara kadagita. Husto launay damanong Cesar kan lando. Ang naglaing ka pa'y laang nga agrason. No adda ibagami kan ka. Ay, iso adya kaya ti agawid dito'y balay. Tamasikuranak ang makakit-kita kadagiti warayo. Minang anak. Si kalati adda panggadan na kada kayong agkakabsat. No adda kwartam dita, mangted ka kumatay gatang ko iti sidain may. Anya, siyak pa'y ti pagdawatan nyo? Ay, awan ti kwartak! Minang. Nagawid ak dito'y balay. Tapno mga laak iti badok. Sa anak matlang agbayag dito'y. Minang. Napiksa ka pa'y matatang. Agsapol ka ti pakitaggadam, iti kasta. Saan ka lang agdaw-dawat? Na, agsasaruno mo ti panagsennaay mo iti naunag, Manong Baldo. Awan pa'y nasaya at kadagiti talungan nako. Ni Cesar, mamartag. Ni Lando, manugal. Ni Minang, adan ngagpaiso iti natalga da trabaho. Ngem naimot met. Manong, Diyak amo no anya tinagkurangan mi iti day di asawa kadagiti anak me. Tadi makkel da abastos ken awan respeto da. Manong, Iti babasit da pay. Kanayo na bagbagaan mi ida. Pulos adida dimngag. maawatan ka, Manong. Tatunggal umay ka dito'y balay. Pasig asen na ay kanladingit ti isang bay mo. Ay, pasensyakan, ading kripeng.
Dito'y balay mo ti panghibab kasakit-sakitin akam ko kadagiti anak ko. Si kalatan at tinamnamaan dagiti dua lalaki, manong. Tawan mo't nga rod ti panggadanda. Wan, ading ko. Nuawan maited ko akwarta kadakwada. Agkakasakit a balikas ti bagbagada kanyak. Ikanak man iti kwartan. Ada magkuhan nga ba kay ti sugal, Lando? Anak ko maaga pong ikan ka. Kat saan mo't adakil ti inabak ko? Anya? Uri paggatang ko lang iti 4 kantos. Di mo ipapilit ta talaga saan kang ikan. Anya? Ay, Lando! Siyak ti inauna akabsat mo, ah. Nagbastos ka na sumungsungbat. Anak ko mga ino si Katina una. Kabutan kaya. Nastog ka gaya, ma. Anay ko. Mabar ka no kabalan naklaglag. Uy, anya nga ita. Dinaplat ka loko. Dinakmut gayam kabalan. Saan langin nga gaw-awid dito'y balay day Alando. Tatalaga tagbatag. Ay, Cesar. Pangaasim tay batam day tabunan ngay gamaw. Agsango kami ta. Ta sa anak anabartek tatang. Nakatsambala di malam kalman ta na irana anabartek hak. Iso na tumpaak. Cesar, pangaasim. Di kay agapan nga agkabsat. Nawan bibiyang ko. Ure kabsat ko. Tutupak. Anya, Isinak tupay ti kararwana. ay agtanang ka kuma, Cesar. Agkabsat kayo kinilando. Sana rumbeng agpinatay kayo. Awan ti kabsat kanyak tatang. Jak kay lalaan ti kasken kuan akabsat. Cesar. Iso nga urayak dito'y balay. Tatagbatag ti awanan bain. Kaya't ko abalsan iti inaramid na kanyak. Ay, naabutan ako ni tinapig sa tulo dito'y talon. Awan mo ti makita ka magbalin ko ang paglingungan. Ay, nana. Ay, nagpipigsamot din ti kimat kiguruod. Tinasayaat. Agawin na kaon. Delikado makastoy nga agkimkimat dito'y tenga ti kataltalunan. Ay, creeping ading ko. Alamanong baldo, agsakit kan. Sinarakusok mo mo't kami dyan napig sa atudo, di malam. Ay, nabutan na tinapig sa atudo. Kabayatan ti panagparaspas ko iti talon. Kontakak ni Minang, na dumawatak iti igatang mo iti agas mo para iti gurigor. Uray saanan. Kabalak da ito'y. Gurigor la da ito'y. Saan amabalin manong? Naskan amaamuan mo't ni Minang amasakit ka. Tapno mangiton iti kwarta paggatang mo iti agas. Adin ko. Sa pa'y nairan amot ngamin nga awan ti kwartak. Taagpadpada tamot ang makurkurangan. Ay, ang kalangan. Bumulod kini kasinsindarya. Barangan takwarta na. Ha? Eh, Ay, saan tumot lamang tad ni Minang iti kwarta. Tanaimot dayjay nga anak ko. awan mo't ti mangilukat iti ridaw. Kuna dyan nagdamagak adito'y ti silid a pagturturugan dagiti istayin ti trabaho na. Ay, agtuktukak man pay. Ay, Anti-creeping? Ni, anya ti aramidam di ti quarters mi? Minang, napatagti bagakken ka. Aggurigor ti amam, kasapulan na ti kwarta ang maigatang iti agas na. Ang mga no pambarla ni tatang agsakit. Tapno makadawat iti kwarta kanya. Anya? Awan kwartak anti-creeping. Agimbag to umatlaang ni tatang. Minang, saan nga agpampambar ti amam? Nangato ti gurigor na. Saan mo't ang makatulong dagiti lalaki akakabsat mo ta agap apadamot? Maladaw akon iti trabaho anti-creeping. Erikap kon tiri daw tapumanaw kayon. Ha? Agimbag tulatan ni tatang. Saan anaskan pa'y amay gatangan iti agas na. Apay, kasinsin kripeng. Kasla na bambanog ka nga imay dito'y balay. Nagnagnaak ngamin ang naggapo iti kabisera. Nagkidawak iti tulong ka ni Minang. Tamasakit ni Manong Baldo. Ngam kaskas di mo't nga awan tintad na akwarta.
Anya, ay nagadayon ti pinagnam kasinsin. Wen nga rod kasinsen. Katuray siya, kawan mo't kwartak. Ayat ko la tulungan ni manong ko. Iso nga inanong sa kun tinagnag na. Kasinsen, si kantinam na maag ang makapautang iti kwarta paggatang iti agas ni manong baldo. Nangatong amin ti gurigor na. Anya, ay nasaysaya at no maipa-check up iti doktor ni kasinsin baldo. Ala, mabitla ang tamangala ak iti kwarta ijay pitakak kasinsin kriping. Kasla sa nga ribo a pisos di nakitak ng bulsa ni tatang. At damit gayang kwarta na. Kasit man. Tang, Apay, Cesar. nasiputak tayo kwarta ng bulsa na. Muntoy tayo gatang ko itinaimas asidenta. Pagpa-check up ko na ito ya kwarta. Urayak lang ni Auntie Makripe nga na panagayab iti tricycle. Alula amin. Muntoy kit din ti kwarta. Saan nga agas ti tumaram? Uminom kay ti arak tapno mapipikal ti bagim kat agimbag ka. Anya, Makaagas ti arak tatang. Ayan ang ti kwarta. saan mo nga lang ti kwartak? Pangaasim. Muntoy kit din. Di ka nagkid-kid pa'y si kalakay. Ala ti sangaribu iti bulsam. Apay, anak ikanak iti anak. Ang kabaalan nakasaktan kan baybayan. Manong baldo. Di pagpa-check up ko kuma. Inala ni Cesar. Awan asi kanyak dagiti anak ko. Manong, Lakaya ko. Sandak mo't lapat-pat ganda iti anak ko. Iswa na sa isaya at numatay ako. ay na, saan ka ngagsao iti kasta, Manong? Pasigatuk. Kanlading iti papay da kanyak. Sa anak mata nagkurang iti panagkunak. Iti pamagmaga. Kan panang binur ko kadakwada. Ang mapay itahan. Takas to'y ti araramidan da kanyak. Manong baldo. Iswa na sa isayatan. Numatay ako. Ay, kunak no jak lang malasatan ang tinakaro a panagsakit ko. Ay, agyaman hak, tanagsublin ti sigo da pigsak. Ket pagyamanak launay ni kabsat ko akripeng, ta iso tinang tultulong kanyak. Imbagpay dagiti kakabagyak, tamudak at tulungan. Ngem dagiti anak ko, ay na. Manong baldo, karting abdirom ordita. Na-disgrasya iti motorsiklo ni Cesar kat intaray day di ospital. Anya! Tatang, pakawanan da ko ma. Naikatak iti trabaho, tanakirelasyonak iti boss mi. Nga addaan iti asawa. Kat masikugak itan. Agtalon ang bulan di tiyan ko. Kat agnaad akong dito balay. Una yan, tinapasamak ka na kayong kakabsat. Ni Manong mo Cesar, na disgrasya iti motorsiklo. Gapo iti kinamamartag na. Indarumpayan ti akin kukuha iti motorsiklo. Ni Manong mo matalan daw, na ibalod. Kaputa nagtakaw, iti awan pagsugal na. Tatang, Ita, sika, masikog ka. Hanya lang ang ti aramida kada kayong kakabsat. tatang, Hangam, sakpay lang ti amayo. Isunghaklunag ti amain. Kat mapakawan ka, binang anak. agyaman ak tatang.
Hindi kay madanagan tagbalbaliw akon. Nasingpat kayo nga ama. Itilaksid ti madi nga inaramid ko. Napakawandak. Minang anak. Pakawanan nakman ang tata. Ikarik. Agbalbaliw akon. Agbalin akon anasayaat nga anak. Di tay kumapasakitan ken pagladingitan ti ama tayo. Ta iti odi na isumatla ti kamangan tayo. Iti tiyempo ti panagkasapulan. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Isagani Bulyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.